Dua rupa je tu adu rakanga mabiasa di nasadari makudrai makada adu rakanga. Agaro namurusidi matan resadan na nasadan na lakaina. Matan resadan na nasadan na lakaina. Kanila kena puru pole makomporo pole magalu pole mabingkung mana. Oh mana tiga ko. Oh mana tiga ko. Patalala bola nun rewu-rewu. Kakabalan na wakino makitaw to. Pabela komandre loko. Katunan rewe ko pabalase. Katubalewe ko lamariye. Katupanewe ko rapanewe. Ko puro komandre bisa penemo. Dena wadi. Bu. Dena wadi matan resadata nasadana lakita. Wadi mo matan resadata nasadana lakita ko lakita lakai banta. Ako bantai pakengi los pikir, pakengi salung. Satu. Yang kedua. Dena wadi matan ado rakangan na bolay makunray na bigo makunray de nasadari makada ado rakangan agaro na murudua madarin na masampean na rekumelo ya katanitan ni kolakaina. Iya na haye. Kalakay na madapida-pida ba. Matakoki bapa na mega boting, mega papigaw, mangarti-ngarti ko cede. Dena wadi. Maka dena bita na pedang Siti Fatimah, andaikan kau Fatimah melakukan yang demikian meko ya ketanitan ni kolakai mo na musampe yang ni natasik ke atina na magali atina macai gara-gara pas sampiamu patangkismu ya kumate ko deku sampajangi ko. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in at-tahirin. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Imam Masjid Nurul Yakin, Bapak-bapak para pegawai syara dari unsur pemerintahan pun saya hormati, dan seluruh jamaah Masjid Nurul Yakin yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah, tersyukur maraja di sisi araja ngena kumala ta'ala
nasaba ilu ulina kung Allah Ta'ala natu pada engka hadiri di gaga akata sangadina pada angka kipai mapakabari peringarata dari satu peristiwa yang teramat besar yang terjadi pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni peristiwa Isra dan Mi'raj. Salawat mapas salama masri ali malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan banyaknya salawat-salawat kita kepada Rasulullah, kita senantiasa insyaallah pada angka kikur itu pada lulungan syafaana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, ada satu amalan Nafahurong Andri Guruta Abdurrahman As-Saqqaf ni gamelo si runtuk nabita rilalatin rona ni gamelo si tanabita yarga ni gamelo riyo kai pole rinabita rilalatin rona, maka hendaknya mengamalkan amalan yang diwariskan oleh anak-anak cucu beliau. Salah satunya Syekh Abdurrahman As-Saqqaf. Perlu ya apalah ia? Perlu ya malakam. Nasaba nigi mitai nabi tari lalatin rona si tongat-tongan na yaronitai nabi tatongat nabita, satu-satunya makhluk yang tidak mampu ditiru, dipalsukan oleh iblis, alina bawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka datoi Nabi man tarani la tuhrikuhun nar, nigi pura mitaka pura manassani dena nagisai api neraka, termasuk api pacala kubur. Ya. Yang memungkinkan kita melihat Rasulullah siruntuk Nabi ta rilalatin ro namani rilalatin ro tamani nasaba kita tidak sezaman Nabi ta. Beliau sudah berpindah alam 1400 tahun yang lalu. Salah satu caranya narik komelo ki suruntuk Nabi ta amalakan nyiri olomelo tamatindro. Amalannya begini. Melo ki matindro ajenne ki jolo puraki majenne loni ri on rotin rota mangolo riki belai nappa kibaca bismillah katallu, kemudian toba ki wek katallu toba dibaca maka astagfirullah, maka datungan amaki toba dibaca astagfirullahalazim wa atubu ilaih, atau melo ki malampi na yero jadi to intinya istighfar 3 kali. Napa tabaca makada Allahumma salli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwahi wa salli ala jasadi sayyidina Muhammadin fil ajsadi
wa salli ala qabri sayyidina Muhammadin fil quburi Allahumma ballighhu sayyidina Muhammadin minni tahiyatan wa salama. Tapalah ini tuh? Tapalah ini kan? Bede pak? Ya. Lihat saja di YouTube-nya ini teman-teman. Ini banyak yang YouTuber yang hadir malam ini. Ya. Kita bawa nih. Kata Nabi matu agasan na YouTube na. Ya. Allahumma salli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwahi wa salli ala jasadi sayyidina Muhammadin fil ajsadi wa salli ala qabri sayyidina Muhammadin fil quburi Allahumma ballighhu sayyidina Muhammadin minni tahiyatan wa salaman. Rugi ki kode tatama malakannya. Kenapa saya katakan rugi? Pada saat saya sakit, ya, kan saya dijadwalkan kemarin ceramah maulid di sini, tapi kena cacat. Masih ada surat cintanya di wajah saya. 21 hari cacat, saya masuk di rumah sakit dengan penyakit yang lain. Ya. Selesai sakit dirawat di rumah sakit, ceramah perbatasan Luwu dengan Wajo Sidrap, jatuh lagi dari motor. Ya. Tapi ada hikmahnya. Pada saat saya sakit itu dirawat di rumah sakit, kemudian keluar hari Kamisnya kambuh penyakitnya. Denang kana namanya menyawai matinro, dega gatinro, mau apa di mataro. Sekitar jam 1 malam saya dikasih tidur. Angkana bayangan menghampiri saya. Saya lihat dalam tidur. Ada bayangan yang hadir di dekat tempat tidur saya. Dia tempelkan tangannya di bagian ulu hati saya. Nah, putar raik katalluro. Putar raik katalluro di mana? Nah, inapang ka na baca. Purana na putar raik makbi katallo liman na ritujun na rola saku. Langsung hilang. Tadeng ngiro, bayangan ngiro. Langsung pula saya terbangun. Tak detoni la saya letu iya soy. Ya. Angka na baca, wingeramo pala tu makukuay. Meloki paguri bibu. Meloki. Ya. Mapunco bibacana. Aga na baca, dia tempelkan tangannya di bagian ulu hati saya, na putar na bikatan luru na baca makada sallallahu ala Muhammad. Coba anda baca sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Saya yakin alena nabi tangka. Ya, kenapa saya yakin? Maka alena nabi tangka. Ada sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kaifa nusalli alaika?" Pekogiro carata masalawa kuriku suruna Allah Ta'ala. Aga na po nabita, maka day nabita akadako Allahumma salli ala Muhammad. Ya. Akadako Allahumma salli ala Muhammad. Di na pakengi sayyidina nasaba alina nabita langsung. Saya hubungkan dengan apa yang dibaca pada saat mengusap bagian ulu hati saya yang sakit
de to na pakeng ni sayyidina langsung di Makkah dah sallallahu ala Muhammad. Ya. Baca sangadi nangka mapat diri watak kalita baca ini. Tempelkan tangannya kemudian putar. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Walakka tamapat di tabaca itu. Takatan ni lakka tak. Kutu tamapat di takatan ni itu tak. Dan sebagainya dan sebagainya. Tak apalah ya runangir. Mudah-mudahan kita semua didatangi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Caranya tak apalah ya runangir. Pemelo ni matinro. Allahumma salli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwahi wa salli ala jasadi sayyidina Muhammadin fil ajsadi wa salli ala qabri sayyidina Muhammadin fil quburi. Allahumma baligh ruh sayyidina Muhammadin minni tahiyatan wa salaman. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ia peristiwa Isra dan Mi'raj. Memang peristiwanya sangat luar biasa. Sehingga karena peristiwanya sangat luar biasa, banyak orang yang tidak percaya akan peristiwa itu. Padahal di dalam ilmu ulumul Quran, yako angka di surah, narik ko angka di surah dilalana akorangi napamulai wikuritu pungala ta'ala dengan kalimat tasbih subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, tabaraka, iroyasan napamulai pungala ta'ala kalimat tasbih. Yako angka di surah rilalanna akurangi na pamulai pung Allah Ta'ala dengan kalimat tasbih, maka di dalam surah itu akan menceritakan sesuatu yang sangat luar biasa. Angka medo na cerita pung Allah Ta'ala ridalan na rusurai peristiwa yang sulit untuk dinalarkan. Pada-padanna surah Bani Israel atau surah Al-Isra yang menerangkan tentang Isra dan Mi'raj ini. Napa mulai pung Allah Ta'ala dengan kata subhana. Perbandingan surah lain di surah Al-Kahfi. Ya surah Al-Kahfi napa mulai pun Allah Ta'ala kalimat tasbih alhamdu. Ya, alhamdu. Magi pun Allah Ta'ala napa mulai surah Al-Kahfi dengan kata alhamdu nasaba ila lanna surah Al-Kahfi. Angka peristiwa maraja merajin na tarima akalam. Peristiwa aga ashabul kahfi ripatin ropole ripungan Allah Ta'ala tanluratu asirataunna. Pertanyaannya, angka nagatau okupatubu puramatin ro tanluratu asirataunna. Ibu-ibu, angka nagatau ko patubo puramatin ro taluratu asera tauna. Degaga. Aja na taluratu 200 tahun kaga. Degaga. Angka ga 100 tahun. Degaga. Aja na 100 asera na tahun. Angka ga tau puramatin ro asera tauna. Tidak pernah ada
Makanya dimulai alhamdu nasaba angka na carita rilalanna surah Al-Kahfi. Tahu ripatinro pole ripung Allah Ta'ala talurratu asera taunna. Tania alena matinro nayakia ripatinro ipole ripung Allah Ta'ala. Tania alena punna elo matinro nayakia elo na pung Allah Ta'ala. Ya ko alena melo matinro talurratu aseratona tidak mungkin, tapi karena pung Allah Ta'ala peloi tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Makulek bae peristiwana Isra dan Mi'raj. Benengi alena Nabi tamelo malalang sangat sulit untuk diterima oleh akal. Boleh Makkah nalori Madinah pole Makkah nalori Palestina mendre rilangie, sulit dibayangkan, sulit untuk dinalarkan. Tapi tania alena nabitta punna elo neyakia elo na pungalata. Sebelum saya ke situ, Yermedo ricorita yolo agaro na sabari na bitta dari palalang. Apa angkas sabaran na? As-sabarang naripajokkan na bitta dalam Isra dan Mi'raj itu ada dua hal. Nomor sidi yerotangi dikenal dengan tahun Amul Huzni, tahun kesedihan. Magi nariyasa tahun kesedihan, dua tauripojinna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mate talungasso bawa pallawanganna. Talungasso mi pallawanganna na dua tahu yang menjadi sandaran Rasulullah selama ini meninggal hanya perbedaannya 3 hari. Nigaro nomor Siddi Abu Thalib. Yang kedua benena Nabi Tayasa Siti Khadijah. Beliau sangat bersedih. Kenapa Rasulullah bersedih meninggalnya Abu Thalib? Abu Thalib meninggal tidak membawa agama Islam. Dia nama Islam. Padahal alena pallapi arona nabita. Kung kami lomani nabita na saya jolo mo padiri. De gagawat di gesay Muhammad sangadinna pura pa nalalui. De gagawat di gesay Muhammad sangadinna pura pina julekay wujuku na rekomelo ina padiri Muhammad. Wi melo imati. De nulle baca syahadat. Kade Nabi Tamuri baca sisa la ilaha illallah ujami kutaba suruga mure ya Abu Talib mati litili bawa magi na mati litiling sila dak baca ina de na mero tak baca. Kenapa? Karena seumur hidup na de nang kana baca. De nang kana pala ngiro kalimat la ilaha illallah. Melo banimate na pamailo na baca. O de na nulay. Mati litili. Ngkatoni Abu Sufyan. Ya. Ngkatoni Abu Sufyan sahabat na. Agan po Abu Sufyan, Abu Talib, opanna mubaca yaro na Pak Gurungek ko Muhammad na cacu ko lontara, na cata ko sejarah, maka da tope lur ngiro Abu Talib. Jadi na para lunna he to sa parangang ye si cucuk si bawe di na di TV ki ri anu madecenge. Ya. Kalau cari besti, ibu-ibu, aja na ye magala, mak gosip. Kagak jadi pak gosip ko patubong Ha? Digagah.
Alhamdulillah. Degaga melo mengaku. Ya kosapa ki besti jangan sembarang. Besti melo kisapa yero kira-kira wadinge tiwi ria do bade cenge. Di Makkah Abu Sufyan opan namu baca Muhammad yero na pak gurengek ku Muhammad opan namu baca Abu Talib yero na pak gurengek ku Muhammad. Pura manasani na cata ko sejarah na cecu kolontara tau pelorong. Na ciatu ya sa pelorong. Ya. Na baca de kakulilana. Den le baca. Na usaha amurena yang parang idabita poli ri ko Allah Taala. Kedai ko Allah Taala innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Majappu situngatongen naiku Muhammad demulem paring ni patunjuk apa tirowa pamase ri tau mupuji meskipun itu adalah kerabatmu, meskipun itu adalah pamanmu, mau keluargamu, demulem paring ni patunjuk pamase ri tau mupuji. Walakin Allah yahdi man yasha. Na ale nami pun Allah Ta'ala paringi petunjuk apa tiru apa masih isese na tau na puelo Maka Abu Talib meninggal tidak dalam keadaan Islam. Ada satu riwayat, maka dan baca moje, tapi si polo mi bawa na baca na mati. Maka dan mi bawa la ilaha mati di. Aga batuan na la ilaha, de gaga puang. Dia gak puang. Mencaci pelajaran risisene to biasa mah pemadang ya ready mah biasa mah pemadang ya kulalanga kisid di tau madang aja na maripat ta suruh mulangi kupura di na baca sisa letu. Stop. Ya. Aja ni ta suruh mulangi yang kita orangnya jakam mama telalang ni. Ya. Ya raya kita orang ko mamogoi matelalang ni. Isuruh mulangi. Isan na nulangi maka la ilaha tapa matemani. Nauzubillahi min dzalik. Asala ni nabaca sisa stop. Kalaman nama cerita lino pasimon rinna, suruh simulangi. Ya. Katau pura ku pemadang. Pura ni nabaca la ilaha illallah. Oh angka sijin na puli 2 auto. Ya. Sini menre sini maka baca gere la ilaha illallah na baca si la ilaha illallah. Angka si polisi dibaca gere sahada la ilaha illallah. Polisi dia sahada ku gere la ilaha. Bo menre paladar la putu mada. Na satuli lai baca managah. Ya. Jadi sudahlah. Ya. Kecuali macorita lino mon rinna riwat tumurana mas sahada usur simulangi. Ya, jadi menjadi pelajaran di sesetiri di biasa mah pemadang, ya. Jangan suruh berulang-ulang, ya. Kada meraji-raji je kuwita ustaz watuna ku pemadang bacangi surah Yasin. Kupura te baca surah Yasin nade pa bacangi surah Ar-Ra'd, tapi aja ta salah paham, pa katau tu salah paham.
Nasa ngiro surah Yasin 40 tahun. Iya. Kadang ka aku ka kantor na telpo ka ustad di mana? Maka ka aku ka kantor na sangan ustaz. Yero matuaku ekapani baca surah Yasin magi na de pa na melo mate. Maka ka magi mo melong punoy. Manitudorakan na iya. Nasade ustaz biasa wing kadinga makade ko bacan ni Yasin ta we melo ni tumate da ku salah pahak ko tu. Ya. Dena pa ko tu kata na surah Yasin. Ya. Itu suwe nyama patu cabana pak budu tau tu surah Yasin wo manyamala da satu. Salam katau makere-kere ki mite baca si Yasin mati sih. Yanang katau mesa si perbatasan tay dia baca si surah Yasin mati sih. Ya. Itu surah Yasin kenapa bunuh tahu? Ya. Atau makadaki ni meteta ni sedih itu manri daging ni gawat dilai baca surah Yasin ni barak lai tampus sih. Tanya apa bunuh tahu itu surah Yasin? Ya. Baca ngamui bisa jadi. Kalau orang itu memang bukan ajalnya, bisa jadi surah Yasin itu jadi obat untuk orang tersebut. Ya. Apalagi kau bacangi surah Yasin model 41 dalam kitab Hasinatul Asrar. Nigi tahu malak dak lasanna namu bacangi surah Yasin model 41. Pasti nakkaina lega ilasana pung Allah Ta'ala sangadin nasid di milasa de naburai agaro lasa de naburai wi surah Yasin model 41 ya naritulasa nasabariye amatianna. Yang mana yang dimaksud surah Yasin model 41 dalam kitab Hasinatul Asrar itu ayat pertamanya diulangi 7 kali. Yasin, 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 Yasin. 7 kali. Lanjutkan bacanya wal Qur'anil Hakimi innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim dan seterusnya sampai ketemu ayat 38. Ya, dengarannya ayat 38. Ulangi 16 kali. Ayat 38-nya wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Dzalika taqdirul azizil alim. Yang diulangi 16 kali, dzalika taqdirul azizil alim. Ulangi 16 kali. Kemudian baca terus sampai ketemu ayat 58. Salamun qawlam mir rabbir rahim. Ulangi 14 kali. Salamun qawlam mir rabbir rahim, salamun qawlam mir rabbir rahim, salamun qawlam mir rabbir rahim. Kalau tu ini ke-10 pak, lanjutkan bacaannya. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimuna ala ma hada ilaikum. Terus sampai ketemu ayat 81. Ayat 81. Awalaisal ladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ay yakhluqa mislahum bala. Sampai bala ulangi lagi 4 kali. 7 tambah 16 sama dengan 23. 23 tambah 14 sama dengan 37. 37 tambah 4 sama dengan 41. Ya, letuk bala awalaisal ladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ayyakhluqa mislahum bala. Kuletuk ni petaplusi di bala ilau doan ni yaku aleta nakan nalasat ilau kiri po ngala taala tepi lasata yaku tawe nakan nalasa tepi asanna tepi lasana kotis sengilasana. Kupuran ni makro ibaca pateruni wa huwal khallaqul alim.
Innama amruhu idza arada syai'a ayyakula lahu kun. Kun lepaki. Tappu siasanero la puto malasa, tappu ilasanna ilaw ngangi adisingan lo ripung Allah Ta'ala. Kupuran itilaw ng adisingan ripung Allah Ta'ala. Lanjutkan bacaannya. Fayakun. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Nah, itu Yasin model 41. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada orang sekitar 1,5 bulan yang lalu di Pemadang nuli ka keluarga nasai mini kapa mate ustaz loki geret tita ye ya lo nak mitai woi lala matai tapi de na mainga tulim muni coki au maka daka aga todo sana ye tahu kasi Witetei de no paja tuline tete toka tapi tulimuni coki. Milau ka wejene purkama jene. Purkama jene. Kemudian saya salat sunat. Puraku basa peja sunat mangilo kai puang. Ya kongka dosana ye kasih tahu na pakro kedona tak dampengi puang. Tak dampengi. Hari Sabtu sore saya bacakan Surah Yasin model 41 saya padukan 7 mubin yang ada di dalam surah Yasin. Ya. Di dalam surah Yasin itu ada 7 mubin. Ada 7 mubin. Apa guru kian regurutta nigi baca surah Yasin nana runtui mubin lepaki angilauki ripung Allah Ta'ala agamilu tilau. Pemali natolak parilaw na pong Allah Ta'ala tau mangilawe riwatu na bacana mubin ri surah Yasin nalepan na pamilo doa. Ada di dalam surah Yasin itu 7 mubin di dalam Al-Quran. Ya. Seandainya banyak waktu saya bisa tunjukkan di mananya karena di hati saya. Tapi ada di dalam surah Yasin. Di ayat 12, di ayat 17, ya, itu mubin. Setiap mubin ada 7 mubin di dalam Al-Quran. Surah Yasin. Di surah Yasin. Alhamdulillah, ya. Sore Sabtu saya bacakan, hari Ahadnya pagi lah mainga ini seman ni si jinna. Ya, ni seman ni termasuk loka mitero kedua tabe Pak Ustaz anak-anak cerita ngak nasa makadengke Ustaz selo baca ki makadega gatu sedih ya. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya kembali. Ritagoi nabi tapole ripong Allah Ta'ala karena dia terus menerus supaya pamannya mampu membaca kalimat syahadat na tamakulay. Di riwayat lain mengatakan na baca moje tapi si polo mina baca na tapa mati mani. Ya. Matena Abu Talib mapalay na bitta mengilorduar ripong Allah Ta'ala makada rahimakallahu wa ghafara laka puang. Amure tannapodo na masayko pong Allah Ta'ala, tannapodo na pangamanas sinin na dosa mo pong Allah Ta'ala. Silolo na pura milodoan na bitta, turus si pakamparan na pong Allah Ta'ala. Maka lin nabi walladina amanu yastaghfiru lil musyrikin walau kanu ulil qurba. Dek si segagalalem napunai nabiku dek toga
punna isinin atau mata milau adam pengengikor itu tahu pakun singing ngipung Allah Ta'ala walau kanu ulil kurba, meskipun itu adalah kerabatmu. Degagalala Muhammad millo doang ngamuremu. Degagalala Muhammad millo adam pengang amuremu nasabak demu keyakinan. Ini jadi dasar Pak. Kong katau mati nadena mati selang harangi lo doang. Ini akidah ini. Jangan sampai ada lagi yang mengatakan, wah, intoleransi ini Ustaz ini keras sekali. Bukan, ini akidah. Ya. Dan teman-teman ini alhamdulillah ya, jangan potong-potong nanti videonya Pak. Saya pernah dibully gara-gara ada yang syuting, nah potong. Ada ceramah saya Ramadan, saya bilang, bapak-bapak yang penjual makanan silahkan jual di siang hari. Oh, langsung kurna potong nakat. Padahal angka lanjutannya, ya. Tapi saya bilang, tulis di situ di depan warungnya kalau menjual Ramadan, warung ini khusus musafir dan kafir. Tapi denala ini rubah makada penjual makanan. Nah, makada Ustaz Sarju ini boleh menjual, warung-warung silakan buka kalau bulan Ramadan. Oh, saya dipanggil pengurus majelis ulama. Ya, saya dipanggil Pak Ketua karena saya juga pengurus majelis ulama. Ustaz, ada video tadi adukan masyarakat begini. Oh, dipotong ini Pak Kiai, dipotong ini. Ada lanjutannya itu. Silahkan buka warung di siang bulan suci Ramadan dengan catatan bikin spanduk besar di situ makada warung ini khusus musafir dan kafir. Ya. Jadi kong kata makoro dua itu kutana musafir kafir. Masongko aja Ustaz. Ah, musafir kapa kada de komor ribola monro kafir tu ma pada na songko aja mas songko itu songko nam itu aja hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang yang meninggal tidak dalam keadaan Islam, haram hukumnya kita doakan. Maka nih sahabatku Ustaz, teman sejawat saya, teman sekantor saya, silakan melayat. Jangan berdoa. Itu bentuk toleransi kita. Ya, silakan melayat, hadiri. As-salat di toto milo doang apa Nabi talagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang para poleri pung Allah taala gara-gara nilo doang ang amurena di na sa keyakinan. Ini yang menyebabkan Rasulullah bersedih yang pertama. Yang kedua, talungas sepurane rola mate Siti Hadijah. Mate Siti Hadijah, yermelo na mate Siti Hadijah makade Siti Hadijah ya Rasulullah 25 tahun sibawa. Angka mana gau-gauku, angka mana pangkau-kaku pastasika iatin na nabita. Patersinggung iatin na nabita. Saya mohon maaf wahai Rasul. Maka day nabita, ya ummul mu'minin, 20 tonga kilima to sibawa, denang ka natasika, denang ka na mapadi atiku gara-gara pau-paumu bicara-bicaramu. Benengi wadi ko tama suruga riolo, tama no suruga. Pero nabita. Jadi bibu kumelo kita masuruga, contohlah Siti Hadijah, denang ka na tersinggung nabita gara-gara pau-pauna. Ya, ibu, ibu, denang kada tersinggung nabita gara-gara pau-pauna Siti Hadijah. Ya kota sika ya tindalakai gara-gara pau-pauta, jangankan mau masuk surga, baunya surga tidak kita dapatkan. Dua rupa je tu adu rakanga mabiasa di nasadari makudrai makada durakanga.
agaro namurusidi matan resadan na sadan na lakaina matan resadan na sadan na lakaina kanila ken na puro pole makomporo pole magalu pole mabingkung mana mana tiga ko mana tiga ko patalala bola nun rewur kur kakabalan na wakilo makitaw to pamela komandre roko katunan rewe ko pabalase katubalewe ko labarie katupane ko rapanewe ko puro komandre bisa penemo Dena wadi, bu, dena wadi matan resadat na sadan na lakita. Wadi mo matan resadat na sadan na lakita ko lakita lakay banta. Ako bantai pakai mi los speaker, pakai mi salong. Satu. Yang kedua. De nawad di matan de adorakangan na bolay makunray na bigo makunray de na sadari makada adorakangan agaro na murudua mandarin na masampean na rekumelo ya katanitan ni kolakay na iya na haye kalakay na madapida-pida ba matakkoki bapa na mega boting mega papigaw mangarti-ngarti ko cede de nawadi maka dia Nabi na pedang Siti Fatimah andaikan kau Fatimah melakukan yang demikian meko ya ketanitan ni kolakaimu namu sampai yang ini natasik ke atina na magali atina macai gara-gara pas sampiamu patangkismu ya kumate ko deku sampajangi ko bahaya jadi mapamulay waniye de nagagalakay lay tangkis liman nakupatubo bapak peringerang ye cara me kumantangkis mo pi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala Purana na po ada Nabi Tayyaro angka pusa mak bunno mak bunne agak tasanya mak bunne mato angka pusa mak bunne palawangan na anin na Siti Hadijah nalay saruban na Nabi tanapa na susu na depa Purana na lepa Nabi Tayyaro pusa tarri Nabi ta magi na tarri Nabi ta nesangin Nabi ta maka dadik na Nabi ta na mati Siti Hadijah kenapa nasaba bekas pusat naro Siti Hadijah yero na lepa Nabi ta risarubanna dina nama pajji mancajitan raya kong katau mapusa na dina nama pajji pusat na dina Nabi ta na mati yaitu tahu silahkan periksa diri masing-masing ya kong ka mapusa ko he na dina nama pajji pusat na apa nguju ni lisu dia na liwat talu jangnya tu tahu itu insyaallah ya tapi pusat pole palawangan na anita ya palawangan na anita ya ko pole alepa ta tatai mo ko je ta coba me ko de hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama yang menyebabkan Rasulullah diisra mi'rajkan. Yang kedua, Allah ingin menghibur Rasulullah dengan satu perintah yakni perintah salat. Yaitu sempajangnya aja Pak tercapai. Mega mau Pak asu kumai. Mega biasa mopi mengkalinga asu mak buka makweh au biasa mopi ya ko mengkalinga ki makro aga tapau maka daki mita setang maka daki mita seta di ternyata Bapak Ibu sekalian di dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad
Yaro pale asue na rekoma bokke na korobokana au. Ternyata itu adalah doa Pak Doangan. Dene mita setan. Pak Doangan. Magi narilo doang aswi makwaro, magi nak buka makwaro nasaba itim pa paring kalingan na pole ripung Allah Ta'ala. Neng kaligay taude na sampajar ricalla rigasa rigumpa rilalaku burukna. Bora terri melo lisu pe marilino na dilaga lalagi wiringi pole ripung Allah Ta'ala. Iga sama terubur-borang neng kalinga mana sininna tori pancajinna pung Allah Ta'ala kecuali jin dan manusia yang tidak dengarkan. Anjing mendengarkan hian ronak kada au. Yang ronak buka makwaro betuanna alhamdulillahilladzi ja'alani kalban walam yaj'al li tarikas shalah. Nala de cipuak betuan naro sukuru kapuang mu pancaji asuka lebih mancaji asue daripada mancaji tahu nadena sampaya. Jadi cabana ya tu todena sampajan napa hanyero kuma buka makur sewadi tersinggung. Wadi tersinggung. Hui. Asu tu ngangi. Asu me masa. Asu tu ngangi mana kesina. Asu lagi maka lebih reman caji asu. Sukuru kapuan numpan caji asu ka. Daripada mu pancaji tahu nadena sampajan kaniruhe ipan rasa-rasa ilalan naku burukna. Jadi itu sampajangnya Pak. Bagaimanapun keadaan kita aja tercapai termasuk beri jamaah Pak. Loki mah beri jamaah. Ibu-ibu loki mah beri jamaah cawe sir malangi. Ya. Loki mah beri jamaah, loki mah tarawih. Nasang ustad asaro garek makun raya masaro lebih sempajan nari boleh na iya ri masigi bah hadisnya sahih tapi angkatosi di hadisa makada la salata li jaril masjidi illa fil masjidi purade na suku sempajan na tau mak bali boleh masigi nareko mas sempajan natanya o ko masigi mas sempajan. Kegaya sama bali bola masigi natarangkang ni Andri Gurut atau panditai patafsirewi sangi mak bali bola masigi patapulo bola timuranna patapulo bola lotanna patapulo bola rijanna patapulo bola watanna mak bali bola mana ni masigi itu kira-kira kagak tahu kode nak bali bola masigi Purade na sukuro halusuna bahasana roto pandritata purade na suku na rekwirita kalimatnya la salata dega kesampajan dek na riangga mas sampajang na rekuma bali boleh tawe masigi natania okkoy masigi mas sampajang ini tidak mengeluarkan jenis kelamin peko ganiye hadisai si di makada makun raya masarolat di mas sampajang riboleh dari masigi si di hadis makada purade ga kesempajan na bolai to mak bali boleh masigi na tanah ko masigi mas sempajan maka hadis pertama ada penjelasannya masarolapi makun raya mas sempajan ri masigi ribolana na iya ri masigi makun rekegai di situ ada penjelasannya masarulabi makun raya mas sempajar ribolana na iya rimasigi kalau dia masuk 3 kriteria. Nomor sidi antara bolana si bawa masigi dena amang. Jalan nasional berakna riolo. Na siwadi imon rubolana na tomatua kalidong. Dena namana sa pakitanna. Ya, bahaya ko melo 50 lomay aja ka masa 10 roda melo lalo na nita becai
Oh bahaya ye. Ya kumakur keadaannya lebih baik dia salat di rumah ketimbang di masjid. Atau okor kampungnya dia na amang asalang angka makun rem masupole bolana iculi toy. Kemakun rem masupole bolana iculi toy. Ya kumakur keadaannya lebih kokoki bolai daripada loki masjid. Tapi kok patubong dito pagagasan dito pura lay iculi. Lik dito gagadi. Ibu, dito pagagadi, degaga. Amang, apalagi kumatuan ni umurutan lalo di, magay, namo paculi mapikiri to culi itaw kumatuan. Kadagan ni culi naman rin yung koso man rin man yung koso ko'y culi pare-pare pay. Ya, itu satu. Ya. Ya ko antara bola si ba masigi din na amang kuni bolata. Yang kedua, masarolabi makunray masapaja ribolana na yeri masigi na reko megala da irepona maripala da imimana si lalu anak na mimana Januari, mimana si Desember. Wading. Kedua si to mimana. Hindi ka melo jampangi rokode na jampangi. Apa alaken na mesti lo minima berjama. Ku silalung ya nak tamakoro koni bolai. Pa ni ka melo jampangi ko tanay ini. Tingerannya anak tania apo. Megala da to taw na susay apo. La ilaha illallah. Kalaman na sala berjama na gara-gara pona. Ibu. Ajalala na susay ki apo pada sa di kumacayka manang kalay puatasisang kwapona. So hadirin ya, itu yang kedua. Yang ketiga, masarulabi makunray masampaja ribolana na iya rimasigi enareko lawi masigi etanya berjama nakatay de na milolo sapa amala madecay na yakia lawi saparangan na gosi. Iya na haye. Purana mo mabirsalas. Assalamualaikum warahmatullahi. Tapa na po binar si dabe kada poli kabutingi wani. Mage kada manri ko acara manri ka kada he de mo rasa yero acara ko butingi macuka ni bot ukur butingin na palin na mo pi acara na digaga angka ka acara di na macuka. La ilaha illallah. Itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Loki mas sempaja, loki mat tarawih ya. Memang ya. Yero di matewe be tomatuan na ingaralalo ibureng ni bepa kaminan na puji tomatot tata TV lo masigi. Tanyakan niya palan na napake buka puasa. Ya. TV bepa ya kaminan na puji. Ya kokke bola tamelo tabaigau tanya bepa papujinna laputomati. Tapi bepa papujinna tomak bacai. Memang ya kok masigi bet papapujinna lapotomate pak mega mo itaw koroman ray. Ya ko pak baca itu lilo bolata mesti papujinna lapotoma baca. Magi na papujinna lapotoma baca meloki na rekupure na baca nanre. Ya ko papujinna lapotomate ajak ka masih sale papujinna lapotoma baca. Papujinna to matewe durian toyo li mak baca tau nakan natakana nanre kira-kira de nanre pekko ni melo mancaji apalapas sidak ka kode nanre ya. Papujinna to matewe kacipo kado toyo li mak baca iwan ni mana ni cabu isina Pekpe melo nandre.
Pura ni na baca kecipo kada ti makan pun na tama sampai pa imam tama sampai pejamelo masa masai lewan ni manaje le cabu isi tidak mau mengecewakan tuan rumah nala ni si batu na patamay na mimi de na melo repa karapasa na garap bukan ngingina mangitu tinasapo man di timon na makulat bola na Pedih pa. Maka dibinina. Maka ko je bapak na nasa pole ama baca ko bola na yanong nakacipokan do na pandrang. Oh lagi cerita pa ko binakan. Andre gua jamu. Misa sa makadewan ni mananay cabu isimu. Namu andre to ko kacipokan do. Ya. Wapujin na lapot to baca. Yang kedua, ya. Para li palam puye jemang-jemangnya. Yang kedua, ya rokoto mak baca tawariala aja moje na begala dak baki na kusip di mipak baca toli. Weh siaga to mate na matungka baki. Na panrasa ni pak baca. Ya komega to mate ta tapumanan ni ya kusip di mito pak baca toli mosi baki mita pasadia tapumanan ni to mate ta. Apa angkat tu pak doangang sisa miki baca tamamanan itu apa Qur'ane mate Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu dan seterusnya makun rai Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha ya koto ega Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum ada na nama tungka apa angka pengalamaku Yoli ka mak baca korupan bahari roh. Latu na bolaugi. Latu na koryolo na tanga na adaku. Mana kaje baki lina koy. Nasa melo baca ustaz. Daku melo mana baca ye nasa ye. Uri keng isi di 2 3 4 5 6 7 ruas 10 10 si. Pai 10 talu latu kamarai. Adaku lo kegi pu imam. Nasa jambang ni ustaz maka au sitin aja jamba ku tasid di bola nasa 10 talu bakina tuda makade jamba pak urakan ni jambang ustaz jadi taman naroh nasoron ni ro baki pertama ro nasangan ustaz ye nenek kiro na timba balandai Adaku malampi tu peringeran ni tahu. Nenek gerun na timba Walanda. Pura si ubace rolete si kaku baki kedua. Nasang amure ku nalapo to ye. Pura si ubace rolete si kaku baki ketelu. Nasang amure ku mati malamak ku tasi ye. Ni tanah roka apa puru. Nasangan ustaz kumani patihai bawan ni. Malas si makadana patihai ni makada to ma al-fatihah lete sika al-fatihah lete sika deno baca alhamdulillah tu ucapana makada ma fatihah cidampan salah sira 10 talu badewa alhamdulillah ada nama to makada patihai bawan je al-fatihah lete sika al-fatihah lete sika aja na megala ada bakina ni Wat di momega baki na tas si dia baki si diamplo na. De apo 10 talu baki na si diamplo na puratoni na selerang. Ya mana ru biasa masili di bicu Ya mana ru mondiro. Si paturu pusat ni sama baca katopa hati ni bici lah. Weh, yang kelinga apa je sakitnya tu di sini ya. Dirinya dimuliakan Allah. Ulangi lisu. Ko matu karmalangi tiulah mesigie. Kue kesukaannya almarhum orang tua kita. Ya. Ini Pak Bangi ko kama buka tahu aja tu sinaliwa sika namu kama. La ilaha illallah napiki hasman renap
suwalla na yandre. Suwalla kat do. Napai si polo tama nakama ni. Allahu Akbar, syahadu la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadur Rasulullah. Napai si polo suwalla tama kamu pi mak gampung kuan. Melo ki tumon rotudang masiri toki pa alele tamani. Melo ki lau ang kamu pi suwalla mak gampung. Terpaksa tolo to na malaji mas sampaja man ritoki suwalla. Usalli fardal maghribi salasa suwallah. Jana agak seka kau. Ya. Jangan terlalu terburu-buru. Saya lihat Pak di musim haji karena saya kemarin ini ketua rombongan di musim haji 2024. Setiap maghrib Senin dan Kamis itu maghribnya sedikit agak molor iqamahnya, memberikan kesempatan orang-orang yang dalam keadaan puasa untuk berbuka puasa. Jadi werengi tahu kesempatan mandre pesangnya na capuri mana ngi robe pae. Weretu kesempatan papelo pesangi na pupu pelo na jadi di papelo patameme men ya pa. Selesai. Kan semua terpuaskan. Ya. Aku puramanan niro iro mangimangi ala ni surah-surah pendek. Ya. Rakaat pertama afdalnya itu maghrib al-kafirun, rakaat kedua al-ikhlas. Aja tosina al-waqiah. Wah digaga. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah. Rakaat pertama al-waqi'ah, rakaat kedua surah yasin. Degagah. Selesai ni tay mat tarawih ini mangaribu ngopi jamaah. Itu hadirin. Ya. Jadi loki mat tarawih. Ya. Kemudian irko matarawih ki ipakasingi garakanna tulima lagi matarawih kowe deto ye tulima lagi orang remaja masjid tolong ingatkan komelo ki masjid selesai matarawih pakasingi garakanna bacaannya yang agak dikurangi. Ya, masa Allahu Akbar, sami Allah liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia gagal tumak nina ku gerakas salah, tidak ada tumak nina deknes sesampainya. Bacaan nata kurangi atau podak bawa ni matarawih. Alhamdulillah Al-Fatihah namu baca murokok. As-sagaroslah baca munrinna suratul Fatihah itu hukumnya sunnah. Sunnah ya tu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Allahu Akbar. Boleh satu ayat, jangankan satu ayat, degaga lagi ayat kibaca munrin al-Fatihah asa apalagi kong kasih di ayat. Okelah si di ayat. Alif lam mim. Allahu Akbar. Surah Yasin nomor Yasin. Allahu Akbar. Lebih baik itu bacaannya dikurangi daripada gerakannya yang dikorti. Ya. Kami memetol coba lihat di YouTube, Pak. Ada sekitar Jawa Barat itu menang kata Mas Sempajak 20 rakanna tambah telu witiri. Pitu manne na piau. Pitu manne. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, alhamdulillah, jangan rata-rata godanding. Ya ko pura di Mas Sempajak matarawih, ba witiri dega kana lamaan tu sunnah masikin apa. Nadana tarawih olahraga. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Terakhir, Pak Liwat ni tertiruai. Terakhir. Ia tu ramalangnya, Pak. Ia ku mata mengeribi ramalang. Gora Jibril di aras-aras. Agak gorana. Ya
konsir sinin na tau melo mapidece padallo numay angkay ramalati videceng niga melo mingala dece padallo numay angkay ramalati videceng nania sinin na tau maluta-luta pada papisau ni alluta-lutakmu angkay ramalati wi adampen na pung Allah Ta'ala. Yana tu pak kubunga tamer ramalang rata-rata masigi penuh. Magay tau matapa ang kamiman ni si tanga-tanga tapa ng kamiman ni tau mariawa-riawa tapa ng katulo matarawi. Yana tu na penuh masigi. Ya? Yana tu na penuh masigi makumator ko may. Ya kubunga tamer ramalang tapa penuh. Alhamdulillah. Ya, jadi tu ramalangi pade lo na patapie. Kubunga pura ki mapubarre. Kato matapi. Ipakede patapie, mamula itu lutu ampakana. Ipakedo si lutu ni benina. Ipakedo si lutu ni barra pulona. Ipakedo barra lutu meni monro. Makoto itu ramalangi. Ya, pamulan na penuh. Aja taherang nape di sari patapie. Ya. Tama pitu matu si minggu mamula ni tak deta cidi-cidi. Magi na tak deta cidi-cidi ipakedo ni patapie lutu ni ampakai. Jadi gong katau. Nape si minggu tamana ramalan na tak deng berarti ampakai ya. Ampakah. Tatandre bekati sama namot si kampota kada oya. Oh ampakai. Oh, yan ito ang pagka. Datang rin. Ipakede patapi lututon itu benina. Ang kami mataraga latuan ni 10. Tapi waktu kunu ni tawe deni gaga. Oh benina ye. Beni. Age goreng benie ya pandre manu. Age goreng yang pakai ipake mak beno. Ipakede patapie macoton itu barra polona ang kami matarawe latu kunu latu wani 20 ya tapi sibuk ni mak burasa sibuk ni mak beparako sibuk ni losapa waju baru sandala baru matakko ni nataru atau apa kang kupasapen resiba sejahtera de nanalo matarawe barra polona ye berapolo na ya. Jadi kong katadeng makanya tolong panitia masjid di akhir 10 akhir Ramadan itu ibuki spanduk agar di sana pengumuman berita kehilangan. Telah hilang beberapa jamaah masjid Nurul Yakin, diperkirakan tercecer di pasar-pasar, di pusat-pusat perbelanjaan, mungkin di Sejahtera. Bagi yang menemukan jamaah kami, tolong kembalikan ke Masjid Nurul Yakin. Tuh, ya. Iaman itu bertahan monreko patapi batuan na iaman itu sipan rasa-rasa capu ramalange iatu bermalisa berlotongi. Maga pinangka pakai mubah pemang. Maga pinangka bani mubah pemang. Maga pinangka mubah pemang berpoloe. Malapa bitawe. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kamanan itu, kamanan ni. Malam mariolo pi mala jiji ia tu ampakai naya barra lotongi. De panas sepeja subuh ang kami mani lolak basu jadanna. Tapi ya mala liwat pi gana ko malappa itawe na wani pertama magi. Namoye terotania ampakka beni berapolo angkatoy pole denang kana tarawih denang kana puasa la pole tu imilo malappa ya kong kataw makomodele na mo maleka emi cawatum mitay natutu makade maleka Allah angkatoy pole denang kana tarawih denang ka. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, banyak yang ingin saya sampaikan Pak, tapi waktu sudah lewat sekali. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini adalah hikmah aja lalu tak cerubiangi sampai jatah.
Ajak ta corubiangi sampajata, sampajanna indo anakta, sampajanna bija-bijata. Mudah-mudahan kita semua ini termasuk hamba-hamba yang istiqamah menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan kita semua ini diberikan keistiqomahan untuk menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq was sa'adah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.